داخویانیا جیگری سروکی گشتی پسکه بایرام بوزیل دوی درباره دبو کو دوست لدیجی پارتیا وانو هجمارک پارتیان دنیان کردستانی هاتیه وکرنج برکو گوتنا کردستان دناوی وان دهیه از وی بابتی و هر وها مثلا هف پیمانیا کجبوی هل بجارتنین هریمی د نافبرا پسکه و پاکی ده هاتیه کرن و پدک باکرو حق برجی پشتگیریا وان دکن امی هر دو بابتان گوتو بیش بکن برز مصطفی özçelik سروک پارتی آزادیا کردستان پاکین حال استودیوی میوانی منه خیراتی برز بابت اما بگومان مثلا هالبجارتنای اتفاق و هفپیمانیا کو وجبوی هالبجارتنین هرمی چکریه لیست خوازم ام جوی دخویانیا برز بوزیل دست پی بکن دوز لدیجی پارتیا وجی هاتبو وکرن و هلوستا و چبه بگشتی دناف ودا او که ام ببیجن اتفاق که کوهن یک هلوستی نشان بدن لهم بری وید دوزی سپاسیا جناب و سپاسیا روداوتیت کنش بوی در فته بله در حق پاک پسکه پدکه تهیده دوزا داخستنه گرتنه هاتی وکرن هر وها هشیاری پارتیا کمیسیا کردستان بری ناو ÖSP بو جوانجر هشیاری هاتیه ها جبو پاراستنه وقت دانمه جبو و دوزا داخستنه اف پیواجو یک دریجه تقریبا همه پشتی دامزراندنا پاکی دو ماها سردوزگر محکمه بلند جمر اختار شان گو ناو خو برنامه خو دستور خو بگهرن لدیجی دست قانون بنگهین ترکیه پشتی و سروک محکمه قانون بنگهین عینی دا خواج مکر ما هر دو دا خواجاش مگوام ناگهرن اما فکر روای هر و هذا قانون ترکیه جیده دستور ترکیه جیده ماده نودی هیا کرد ده ام بکارن پارتی ویرنگی آواب کن هم پاراستنا خو آماده دکن لگل حوالین پسکه آمد عین روژه ده دوست هات وکرن دانوستندنه مهن حوال پدکت آوا خدانن پاراستنا خدانن البته دوی ام نبس پارتیان کردستانینن همو ولات پرور نشتمان پرورن باکوره کردستان و بگشتی کردستان دوی پشکریا وان پارتینا بکن که دکادا یاسایی جیده ام بکاربن ریکش خوار وکن به معنی خبات ما او پاراستنا ما هی پاراستنا نویسکی هی پشتی پاراستنا دفکی هی پروزدورک دورو درجه و ناسانه د قانون ترکیه ده گلک ماده خال هنه که رید دمه ام بکارن پارتی خواه وکن باور دکم ده ناسان به زیادت جیب کنجکتورا ایرو وگریده یا بعد 4 ساله ام پارتی ما هنو ام خبات خود کن کنجکتور بگو هرتن افش کار بگو هرتن ام بین سر مثلا هف پیمانیا جبوی هل بجارتنین هریمی جارا یکیه هون هف پیمانیا که وها چید کن قاسی کوز دزانم جبوی هل بجارتنین هریمی هون خواه که آلترناتیف دبینن جبوی هده پیجی و جبوی آکه پیجی هون دبیجن نه قیوم و نجی سیاستا کو هده پی برای و بریه حتان ها جبوی باجاروانیه هف پیمانیا و چه بکه فرقا و وایدن و چه به بله ایرو للصحة سه آلترناتیف هنن آلیه کی پارتیان دولتینن باتفاق ملت و اتفاق جمهور در کبن هوله آلیه کی هدفها کو 5-6 میلیون دنگن کرداز سینه لیده به اجی بشک ج سیاست ترکیه بومن بشک ج سیاست نتوا دموکراتیک و ولات حبش و جمهوریت دموکراتیکم اوجی آلیه کی آلیه ما اتفاق ولات ورو دموکراسی دبیجه ام نونرو پاراسوانین دوزا نتوی نشتمانی یا کردستانی یا گلی خانن به معنی دستحد فعیلی جی و سیاسی جی سه آلترناتیف هنن پاک پسکه و گل سیاست مدارن ولات پرورد ناو اتفاقی دنن هر وها ماج حوالین حق پاره نامه شاندو که اوجی بکوین ناو اتفاقی اوی حق پار بشتاری هل بجارتنانه بلی گوتن امی پشکریان نامزتین ولات پرور بکن حوالی پدکه با کرد روژ اول ده دبیجن امی پشکریا و خباته بکن و داخیانی خوشی دارن رئیس حمید قلنچاستان بله که حمید قلنچاستان و دورو براوان روژ اول دبیجن دورو برا پدکه باکور کردستانه چه پدکه باکور چه پدکه تا چه پدکه پلاتفورم همو پدکه ام باور دکن پرانی اوان پشکریا و خباته دکن و هر گه هل بجارتن نیز به لباکور کردستان اتفاق ولات پرور و دموکرات ده به آلترناتیف نتوی نشتمانی به پدکت تا و پلاتفورم بخوال لگل هدپی دهندره اتفاقی دنه اون دنگین وانجی دخوازن؟ ادخوازم اوکی سراس بکم تو اتفاق تونه اساس خود و بزانه بم که هندک آلیین کردا
بەرامبەری بەدەستخستنە هەنێک بەلەدیە و ئەندامتیا ئەنجومەنێن باژارە پشکریە ددن هەدەپێ ڕێبەبرێن پارتیên ev piştgiriye din HDP bi zelalî dibên ji bo hilbijartina pêwîstî bi ittifaqên siyasî û prensîbanî ne beş bona danûstandin û berjewendiyayê ji ber wê ev tifaq netifaqi piştgiriye yadî bi navê Tifaka Kurdistanî hat îfadekirin ev jî xelet e HDP xwe partiyek Tirkiyeyê dibîne ev partiyên meydî jî neku li ser prensîb û hişmendî û rêbazek neteweyî niştimanî Kurdistanî prensîba ev tişt çêkirinin hem cudanin û hem jî tifaqek li ser vê bingehê tuneyê piştgiriyeke ne tifaqı piştgiriyê û ne piştgiriyek ya jî bi navê dibêm Tifaka Kurdistanî ew jî bawer dikim xeletiyek tê heye. Belê di daxuyaniyên xwe de hûn her rexnê li şêwaza rêvebirina şaredariyan dikin jaliyê HDP ve ji ber ku tenê ew nimûne li ber çavê me heye hûn dibêjin HDP di van salên ku desthilat bû tu şaredarî nekiriye başî bajar bi rê ve nebirine hûnê bi çi awahî bajar û bajarokên ku we berendam tê de destnîşankirine bi rê ve bibin sozên we ji bo xelkê çi ne Esasê xwe em sê xalên esasî em datînin ferqê xwe li gel ew partiyên ku 95 sal dibe yek dewlet yek millet yek welat û yek al xetek me stûr heye ew aliyên dewletên û berpirsên vê siyaseta li Bakurê Kurdistanê ew aliyê dî HDP jî em dibêjin HDP dibêje Cumhuriyeta Demokratîk, Netewa Demokratîk, Welatê Hevbeş em dibêjin milletê Kurd, Kurdistan û statûyeke siyasî bo Kurdistanê. Ji aliyê vedî em li hemberî vî şerînin. Ev şerê ku li Bakurê Kurdistanê zerarê dide hemû destkeftiyên Bakurê Kurdistanê didin destkeftiyê gelê me HDP piştgiriya şerê xendek û barîqata kir ku ew piştgirî rêve kir ku gelek destkeftiyên Kurda dest biçe dewleta Tirkiye dixwest destkeftiyên siyasî Kurda ê demokratîk destê Kurda bistîne şer dest pê kirê PKK jî bi şerê xendeka rêjer xweş kir HDP jî fiilî desteka vêya kir û gelek cara daxuyanî jî da em dibêjin bi siyaseta piştgiriya xendeka jî bûyî trajediye gelek mezin siyaseta gelek xelet bû yadî jî di rêvebirina şaredariya de HDP ne bes aliyê xizmetguzariyê de di aliyê projeyên neteweyî niştimanî jî de gelek qils bûye hindek ciyad navê Kurdî da bajara û guhertin lê 106 belediyê HDP dikarîbûn dibistanên Kurdî vekin dikarîbûn baxçe zaroka vekin sê çar jiya vekirin û bi fiilî dikarîbûn 100 mekteb dibistanên perwerda Kurdî dikin ew Bakurê Kurdistan riya gelek mezin vekira gelek projeyên netewî hebûn niştimanî hebûn HDP vî warî de gelek kêm û qels derketiye ji ber wê em dibêjin em ê bajarê xwe welatê xwe bi proje û hişmendî û siyasetê neteweyî bi rê ve bibin. Gelekî spas Birêz Mustafa Özçelik Serokê Partiya Azadiya Kurdistanê mêvanê me bû zor spas.